Dobar dan, evo nas opet u poslovnom, ali i kreativnom delu firme Minkom iz Novog Sada. U današnjem videu ćemo vam pokazati jedan unikatan način na koji možete da štampate vaše omiljene slike i pretvorite ih u fantastične proizvode profesionalnog izgleda. U prethodnim videima već smo vam pokazali kako da pravite neke proizvode od akrila kao što su magneti, privesci, akril i fotoramovi. A u ovom videu ćemo tu priču da produbimo i pokazat ćemo vam kako se rade LED lampe sa slikom od akrila. Ovaj proizvod je idealan za sve vaše omiljene fotografije, bilo da su u pitanju slike sa voljenom osobom, slike dece ili pak vaši omiljeni pejzaži. LED lampe sa slikom pružaju sjaj koji stvara umirujući ambijent u svakoj prostoriji, bilo da koristite ovaj proizvod kao ukras u dnevnoj sobi ili kao noćno svetlo u spavaćoj sobi. Ovo toplo osvetljenje pomaže u stvaranju tople opuštajuće atmosfere koja je idealna za san ili za relaksaciju. Ovaj proizvod dolazi u 5 oblika koji možete videti ispred mene. Naravno, možete napraviti bilo koji drugi oblik po vašoj želji. Kao što vidite, sastoji se od akrila, debljine 5 mm i elegantnog drvenog stalka u kojem se nalazi LED traka. LED traka povezana je putem USB kabla priključkom pomoću kojeg se pali i gasi osvetljenje. Dakle, ovaj proizvod će raditi na bilo kom računaru ili laptopu. Pre nego što počnemo, bit će vam potrebni šabloni za rad. Šabloni dolaze u PSD formatu i možete ih zatražiti od nas putem e-maila ili kupovinom nekog od ovih proizvoda. Kao što vidite, ovi šabloni svi na dnu imaju pravougonik. Bitna stvar je da se prilikom dizajniranja pobrinete da bitni detalji vašeg dizajna poput datuma ili imena ne nalaze u tom pravougoniku, jer će se taj deo dizajna nalaziti u drvenom stalku zbog kojeg neće biti vidljivi. Nakon što ste završili sa pripremom, isključite opciju štampe u ogledalu i odštampajte proizvod. S obzirom da je ovo premium proizvod, bitno je da imate kvalitetan štampač sa kvalitetnim bojama, poput Sawgrassa SG500 i njegovih Sublijet UHD boja na bazi želatina. I pre nego što počnemo sa pečenjem, ono što bi vam preporučili je da pripremite termorukavice, pošto će ovaj proizvod biti veoma topao. Pored toga, bit će vam potrebno da pripremite neki tvrd, ravan materijal kako bi sprečili izobličenje akrila nakon štampe. I naravno, savjetujemo da koristite nešto poput tega ili neke deblje knjige, mi ćemo u ovom slučaju iskoristiti teg. Za početak, pre nego što postavite akril na termopresu, potrebno je skinuti zaštitnu foliju koja se nalazi sa prednje i zadnje strane akrila. Nakon toga, odštampani sublimacioni papir je potrebno zalepiti na belu stranu akrila pomoću termalne trake. Potom na termopresu postavite jedan zaštitni papir, a na njega stavite akril sa belom stranom okrenutom ka gore. Proizvod se peče na 180 stepeni 80 sekundi. Nakon pečenja, sa termorukavicama skinite akril sa prese, skinite sa njega sublimacioni papir i odmah nakon toga stavite nešto teško na njega dok se proizvod sasvim ne ohladi. Savjetujemo vam da nakon toga uzmete šmirglu i blago ostružete ivice vašeg akrila kako bi svetlost koja obasjeva akril bila jača i efektnija. Ako ovaj korak ne uradite, svetlost će biti dosta blaža i zagušenija. Hajde da pogledamo kako izgleda finalni proizvod. Jednostavno, stavite vaš akril u drveni stalak, utaknete u struju i kliknete dugme kako bi ga upalili. Mi smo to već uradili. Ova svetlo stvara zaista predivan efekat koji će dodati novu dimenziju vašoj slici. I ne samo to, već stvara i prijatnu atmosferu idealnu za čitanje i opuštanje. A kako izgleda u mraku, pogledajte sada. Kao i uvek, hvala vam što ste odgledali još jedan video na našem kanalu. Zapratite naš YouTube kanal kako bi prvi videli tutoriali i novosti u svetu štampe. Ako vam je ovaj video pomogao, dao vam inspiraciju za neke nove projekte, podržite nas lajkom i subscribe-om i označite zvonce.
A ako imate bilo kakva pitanja, nemojte da se ustručavate, već nam slobodno pišite. Komentarišite video, pošaljite nam e-mail ili nas pozovite. Vaše pitanje će nam pomoći da bolje razumemo vaše potrebe, kao i vaše interesovanje i samim tim da vam pružimo sadržaj koji vama najviše odgovara i treba. Nakon što skupimo dovoljno vaših pitanja, napravit ćemo jedan video u kom ćemo odgovoriti na sve njih. Ovo je naš način da održimo interakciju i da se bolje upoznamo sa vama.